wamisa wamkhombisa ngekushesha ngokukhulu yonke imibuso yomhlaba. Wathi, ngitakunika konke labantu, nabo konke nokunjika, ngoba bonke banikwa mina. Futhi ngingakunika noma ngubani engimthandayo. Konke lokhu kungaba kwakho na ungamane uyikhothamele kahle nje. Jesu wamphendula wathi, umbhalo uthi, khothama inkosi uNkulunkulu wakho, umkhonde yena yedwa. Sathane wamthatha wamisa eJerusalema, wafika wambeka esiqongweni sethempeli wathi, na uyindodana kaNkulunkulu dijike lapha phansi, ngoba umbhalo uthi uyawuthumela ingelosi takhe ukunakekele. Futhi uthi tiyawubona ngentanda takhe kuze ungalimali, netinyawo takho tingakhunjwa ngamanje. Jesu waphendula wathi, umbhalo futhi uthi ungayilindi inkosi uNkulunkulu wakho. Sathane asaqede kumlinga ngabo bonke bese wamshiya esikhashana. Sathane asaqede kumlinga ngabo konke. Konke walingwa lo Jesu bazalwane besihlangene ngaye. Sibuthene lapha sibuthana labanye bethu lisondlo after lisondlo beta kulendlu sibuthanela ini na sibuthanela lo Jesu. Lithi lelivi Sathane walinga Jesu ngako konke. Wamlinga ngani? Ngako konke. Wamshiya nje kwesikhashana. Hawu. Phela samlinga ngako konke saluhamba for good, no. Kwesikhashana nje. Uyathi mfundisi le verse ngikhumbule umfundisi Ludla Shumayela abazalwane wake weta nechat yenhlitiyo. Wasilayela la kule chat le khasi lenhlitiyo yakhe bekayidrawile. Wathi la kule nhlitiyo lapha kunato tonke tinlwane letikhona, tinyoka leti representa inhlebo, tingulube leti representa kungqola nemona, kwakuba amafuthu lokhu representa kungendi kahle, ulibale kutotoba, konke netinje phansi leti representa buphingi. Tonke tilwane lo beti la ikhathi lenhlitiyo wase usivulela echapha nakho njana ipheji lesibili wathi ke umuntu makamukela Jesu. Letinto leti makangena Jesu ngena waletha kukhanya. Wabonakalisa lenhlitiyo seyinekhanya iradiate lenhlitiyo ithi ba Jesu akhanya khatimula la ikhathi lenhlitiyo yomuntu letilwane simanga loba sivisa buhlungu ngaso asashumayela umfundisi kusetilwane taphuma nje tahlala abantu lenhlitiyo. Athi zange tiphume tibaleke tiqashe tishiya umuntu ekuyabona tishe taphuma nje tahlala around la lenhlitiyo. Wathi umfundisi Ludla letinhlile tilwane leti tigadze nje lethutshana lelincane kuthi nje uthi iphindze tingene tibuyele ekhathe enhlitiyo. Tikhathe nje lethutshana lelincane kwethu wena ukhohlwe ngaKristu bese tiyabuyela. Sine besicabanga ukuthi phela masimukele Jesu letilwane tithathe ngematubane tibaleke tingete taphindze tabonakala around enhlitiyo. Kanina lithi ke Sathane wamshiya Jesu noma sekamlinge ngako konke phansi kwemthundu welanga wamshiya nje kwesikhashana. Wathi ngiyabuya. Ngiyabuya. Setawuqhubeka nani nekukulinga kwami. Noma ungehlulekisila kusho ukuthi sekulife. Lokungehlulekisa wakho so long usephasi kwalomthundu walelanga wona Jesu wena nawe shaka ngalamanye amagama ngeke ngizelwe umuntu ngeke ngize ngento enjani ngeke ngizelwe ngekukulinga awuhlale ngikulinga. Amen.
lo Jesu ke bazalwane wenda kanjani lapha ku verse 3 asesibuke umlinga kwakhe. Verse 3 Sathane wathi kuye nangabe uyindodana yaNkulunkulu kelana nelithe liguquko libe sihle. Uyathilisitele verse Jesu walamba bekalambile phela Jesu ukufasting. Njengoba nathi bazalwane siqale Wednesday sesiqala uhambo lwaJesu loluya emncamlezweni siyawukhuphuka lapha sesikhuphuka sesihlokoma ngelilanga lakhe lokuvuka. Amen. Nyalo njalo 40 days bazalwane ngemalanga fasting and prayer. Ngithi thina lesikholwa. Ngithi thina lesingemasheshe. Ngithi thina lesifuna kezulu nangibeke eceleni lebangosheshe. Amen. Lilanga lani na le 40 days singena 40 days simcele Wednesday. Siyabala nje namhlanje ngesithathu. Lesithathu noma lesifuna. Amen. Usho sasele 36 days. Singenela ifasting, singenela iprayer. Ulambile Jesu efika Sathane nto ngoba Sathane ukuphuthumisa nganako lokudingako. Nakulekati yokusiyadzina. Unemahanga pains. Uthi ke ngisita kanjani lona ngitshele ethi aguqule nasisini atibonakalise ethi uyindvodzana yaNkulunkulu. Ande njani? Sathane bazalwane uthiwa lesisono sakhe senyama. Angichazele lento libhalwe lapha kunjana. Asungivulele 1 John chapter 2. Cala lapha verse 15 isitoliva kahle le verse. Otherwise in verse 16. Ningalithanzi live netintfo leti7. Nangabe umuntu athandza live luthando lwababa lukho kuye. Ngoba konke loku7 kuyinkanuko yenyama, the lust of the flesh. Kubeka nenkanuko yemehlo, lust of the eye. Nekutigabatisa lekulite ngetintfo talomhlaba. Kulite ngoba letintfo talomhlaba satishiya. The pride yempilo, pride of life. Tinhlobo tesono tintsatfu. Sibona Jesu ungenelwa letinhlobo tetintsatfu tesono Sathane. Sathane nje kuwe utofuna ukulinga ngetinhlobo letintsatfu tesono. Njenga Jesu amlenga ngetinhlobo letintsatfu. The lust of the eye, the lust of the flesh, the lust of the eye, the pride of life. I-pride umuntu akhukhumuke atitshele sungcono kunalabo umuntu. Atikhanzena ashaya ukhala sakhe sicathulo. Ithe silingo leso, i-temptation leyo lehlalele mne nawo. Yangihlalela Jesu. Uqala ke Sathane umqala ngani nge-lust of the flesh, inkanuko yenyama. Jesu ulambile ukhanuka kudla. Kodwa akafanele adle ngoba unikiwe ukuthi kumele ahlale 40 days of fasting. Uholelwe ehlane uholelwa mbabe kwekuthi utawuthatha 40 days. Ungadli lutho yeJesu. Sathane lekaphikisana naNkulunkulu. Weta kuJesu watothi yeyiwena dlani. Yeyiwena yenda njani? Yeyiwena dlani. Singayibuka nje mleledu lenza. Lenza bayani. Singayibuka mleledu mfundisi lenza bayekudla.
sithathe njengathi malula. Uyabona kulomhlaba sathane bantu sine bantu utakithi atofuna sidle tinto lengafanele siyabe siyadla. Lengafanele singabe siya asembese nje kancane. Sonke siyathi khona abantu bathi kukhona kwami khawula kuphi. Ukhawula kuphi? Elikhalo ngiyabonga mzalwane. Kukhona kwami kusuka lapha khawula kuphi? Sathane usho ukuthi mina makuthangidle. Amen. Uma thangijabulisa inyama yami ngiyajabulisa. Usho lo. Liyavuma ilizulu uthi yena lo lokwendako ngalesikhathi lesi. Inyama ifuna kwayo wena utayinika inaso sonke isikhathi noma ngabe ngulula kujabulisa lo linika lenyama. Jesu wathi sathane yeyi wena Jesu inyama nyalo ifuna kwayo kunike kwayo wathi Jesu ngifuna. Wathi Jesu not ngoba lenyama lena kufuna siyithile. Uma sawukholwa sawubukele Jesu kunetinto yemhlabeni lengimele ungatidli lengimele ungayendi kujabulisa inyama. Lapho lo Jesu lona walingwa ngekuthina yakayijabulise inyama. Sin of the flesh. Kodwa Jesu enda njani? Wayehlula, wamehlulekisa Sathane. La mhlabeni kuthiwa kunebunanzi bemhlaba. Kunani? Kunebunanzi bemhlaba. Ya. Kuze kungadlalwa ngalenye indaba. Ubone ukuthi bantu basebunanzini bemhlaba. Sifune kulala sibethe salala. Bantu basemnanzini bani bemhlaba. Kodwa umuntu ukuthi Sathane makafika apholela kulobunanzi bemhlaba uthi tena ungibudile ngibabe kuthi Nkosi ngiyeni lobunanzi lobu bemhlaba la. Ngoba Jesu wamehlulekisa Sathane athi akende njani alale lanzele ubunanzi bemhlaba. Wathi Jesu akusiso isikhathi sekuthini idle singwa. Lesi sikhathi sekuthini fast. Sikhathi sani? Lesi fast. Bantu bafuna sibangajabulisa ngayo. Uyojabulisa inyama. Uyojabulisa ini? Nginatha nje amafelo ngibaba. Nizama kuthatha tinhlupheko. Ngizama kwenda njani? Zama kuthatha tinhlupheko. Utithatha njani? Utithatha njani letinhlupheko? Indzaba yani yenyama. Inkhanuko tenyama. Yefika inkhanuko yenyama Jesu. Wathi Jesu nothing doing. Ngiyasathi isikhathi sami. Ngiyasathi isikhathi sami. Kumenyatiwe nje kumaKristu. Kuthi isikhathi salenti lesi. Sikhathi se-fasting lesi. Ngabe thine nawe. Kutaba njengayitolo yini. Liviki lalenti lingathali. Wena nje thina nawe kutaba ngulubezela inyama yami ilandile. Ngawe unayifita. Ukhona yini ukuthi ithiba lotakwenda kulo 40 days.
ngoba sibitwe ukuthi thina amaKristu asesizile sibuke sizizile sibe kanye naJesu uqalela uhambo lwakhe loluya emncamlezweni. Yini le ndakhweshisa kuze inyama yami ibonakalise kwethi nami khona lengubeka eceleni, ngoba lo Jesu lengimlandzelako kuthiwa for 40 days bekabeka eceleni emabele. Kwala noma Sathane sekamcinzekela kwekuthi akadle wathi neke ngidle angikapheli 40 days. Amen. Ngitsitela abanye bayangeniswa injabulo ngoba inyama kayikhethi inkango yenyama. Uma sekufikile isemanga ifike inkango yenyama ifike nasikhani ususelisizini akhanze umuntu sekenta tinto letiphambene nensando yaNkulunkulu uselisizini. Ungathi nitawugcina ngasenjabulweni naselisizini bantu bathathe bafide inyama ngetinto lebangaNkulunkulu letimchanulako. uNkulunkulu etenda njani? Etimcanukako kuneyuthi lapha etawukhulu lo mnyazi atintshe nje ngisho isikhumba unathwe amaphilisi. Inkhanuko yayo inkhanuko yenyama lo mnyagcoke lo ngathi uma umbuka ubhekele solo inkhanuko yayo ufida ini na ufida inkhanuko yenyama. Amen. Kuyamjabulisa imali ubothi umtimba wakho uma uthi wenda lokulo wenda kuwo kuleti insuku kuleti makuthina kakhulu ukhanza umuntu afake elithithina langafanele solo ikhanuko yakho ukhanza umuntu atibha Jehova sebawona nize kuthi bantu abantisha ne-TV bokhosa sambisolala sihambe siyolala isikhathi singefiki ngoba uyamangala ukuthi kusesengumuntu yini solo yini na inkhanuko yenyama kulelive inkhanuko yenyama. Jesu lithi telelivi walingwa ngako konke wayinqoba inkhanuko yenyama. Wenda njani? Kunemhlabeleli bese emhlabeleli uthi until I found the living waters, nobody could tell the thirst that I had. Until I found the living waters, nobody could tell the thirst that I had. Ngangifuna inyama yami umtimba wami wawufuna tinto letithiti ngangitomele ngitilambele ngaze ngathola imande kuphila la ngiJesu. Uthi namhla I could cry but nobody could tell the thirst that I had. Yini na inyama ayisuthi ayisho sitolo bolambe kulonathe kakhulu namhlunga nathi ithi nginike more. Wasi Jesu, I'm not going to satisfy in last yenyama. Inkhanuko yenyama. Koshotsi bazalwane siyimonitheni inyama. Siyimonithe ngesikhathi sebumnanzi, ngesikhathi senjabulo, siyimonithe ngesikhathi sekuhlupheka. Kuthi ayisifuni yini tinto letiphambene naNkulunkulu. Amen. Amen. Yeah.
Inkango yani? The lust of the flesh. The lust of the flesh. Kristu bazalwane. Then sekuna verse 5 lolo mono. Asufuze verse 5. Sathane wamphakamisa, wamkhombisa ngokushesha lokukhulu yonke imibuso yemihlaba. Wathi, ngitakunika konke lamandla nabo konke nobunjinga, ngoba konke banikwa mina. Ansiyabona uyambonisa last of the eye. Inkanuko yale na yemehlo. Ithi biholela ini na bunji. Wathi ngitakunika lo mbuso. Awuphinze ufunze kahle bese ufunze uphelelise. Kuthi wathi utamnika. Wathi ngitakunika konke lamandla nabo konke nobunjinga, ngoba ngitakunika amandla ngoba namhlabeni kunemandla khona mzalwane. Wathi wanako kuwe emhlaba manginikwa Sathane. Hambe emhlabeni usuke ezulwini. Makwehliselwa Sathane emhlabeni. Uthi ke yeJesu ake nje ungikhothame kahle. Mina ngitakunika ini onke emandla, ngitakunika ini bonke bunjini. Ngobe konke kwanikwa mine futhi ngingabunika noma ngubani lengumthandzako. Uyathi ngiyamthandza Jesu bazalwane uma aphendula Sathane. Wathi Jesu? ukuthi khothama inkosi uNkulunkulu wakho, umkhondele yena. Ngalamanye amagama Jesu uyanqo aka-engage debates. Uthi wena Sathane, phela mina makudalwa umhlaba ngangikhona. Ulibona leli golide ladalwa ngimi, lesiliva yadalwa ngimi. Ungubani ke wena uthi ngekwakho lokunje? No, uthi I'm not going to engage in any debate. Anginakuphikisana, mina ngikhonzele enyalo ngiyalingwa. Uyakhonza Jesu uthi uyalingwa, ngakho kufuna phuthume Sathane, ngithamstopishe kumlingene. Wabona athi kudebater neke kungiside, kutawulula indzaba, angisheshe ngincamule. Oyango kubhaliwe ethi khonda uNkulunkulu. Kubhaliwe kuthini? Uthi khonda uNkulunkulu. Amen. Uthi khonda uNkulunkulu. Ungabi solo unakana nani, unakana nalokuwo. Wathi bunjinga bona ngeke buqobeleke. Uyathi Jesu bazalwane wafelwa nguyise abe yinhlanzana. Ngasho ukuthi mina ngento wami lofike yinhlanzana. Ngiko nje ngento njani? Ngidla sona. Jesu walinga ebunzanzaneni bakhe bafelwe uJoseph. Kwathi ngathi yena njengefirstborn noma mncane akhumbule ukuthi babeleka bata kanje ngangimlekelela nyalo sengimle sekumele ngichube ibhizinisi esekhaya yebata kuze kutokhula bobani tokhula nababantwana labatelwe nguMaria babatele naJoseph. Umhlaba uniyabona insibeka nesithini ebazalwane niyabona yini ukuthi na Jesu sidingo besikhona sekuthi akho sebantu abakuyo. Kodwa wathi Sathane ngikhothame kuze mine ngitokunika bunjinga bemhlaba. Wathi Jesu no, mina ngingumbadi ngidasiradlishe bubateni bami ngente imali ngendlela lengiyo kuze ntokhulisa make ntokondla make ngondlele abantu abakithi. Sasikhona sizathu sekuthathi Jesu kunikela amandla yothi nami ngiphele. Kodwa wathi nothing.
Ngithi ekuqaleni bekalambile kwakunesizathu sekusanjintshe manje. Kodwa wathi Jesu nothing doing. Kwesibili kuthiwa khothama ngidanike amandla emhlabeni kunikele emjinga bonke. Ba wathi Jesu no. Neke nje ukukhothama. Ngawuqhubeka nje ngisitranslation noma bayithengile ifurniture noma bayithengile. Noma kuthi ukhona lekathi asumfakele emakhabethe endlini eJesu noma akekho. Mina ngiyahamba ngeorder yabani. Ngihamba ngeorder yabani. Ngiyafundisa emhlabeni kuyangalisa. Umuntu asebenze bese sothi lona sekubahamba bebombi kathi ngikuthiwa umlumbi bebombi bayebena. Umlumbi yebena. Nyalo sekwasala abantu sekuthiwa belumbi imnyama. Belumbi imnyama bayebena. Ebele lo mfeka umsebenzayo. Athi nako musu kubone yena athi nako kunini. Ende njani? Ebe. Last of the eye. Listen up for them danger. Lithi thatha lo mnye umsebenzini unikwa sakabuka imali emabhuku. So wenda njani? Uyebo. So wenda njani? So yebo. Kuba yebhakeleke bala ikhathi esondweni. Umnikelo sanda njani? So yasho. Mthethe. Ngathi yayisonke umfundisi. Ngiyanikela kwakungu 200 usesegreen. Ngiyabona kwase South Africa noma wasesikhumbuli kahle. Ngiyamkhipha 200 nyana. Ngithi nje ngihle uthi mana engcole yiwena. Le mfundo uyayeba le mali. Awuhambe phela namhlanje ukuprove uhambe ukuka lo 200 wakho lomnikeli. Treasure kwawunomuntu. Nafika treasure sasambona umnikeli treasure. Okay, ko 200 rand lomnikeli. Athi ya. Binza kuphela. Neke ngiye kuyenza mfana wami nemali esonto. Ngathi ngosemsithi. Ngoba ucela wathatha 5 rand. Last of the eye. Ufuna bunjina. Uthi nasasifunza 1 Timothy. Chapter 6 verse 4 somfunza. First and second. Ngiyaba mina bangiphoyile nje. Uyabeka inkantolo siba kanjani? Bakhona abadadisha sociology. Bathi bani umuntu uyeba ngoba kunento eVietnam lidela kuthi ngilokuthi ukude weswele kude umsebenzi ngabo kusehamba. Hayi mzalwane nothi endlini yalabakholwa. Ayilendlini laba noma ngabe uhlupheke kangakanani uthi wena sathane khwesha mina lisolami akakhalpheli kuthi ngeke. Utantekela sathana athi lokhu ngakuthatha. Lokhu ngana njani? Lokhu ngakuthatha. Naye ngathasha lo mnye mfundisi yathela. Manje uyangithathela lo muntu. Uyangibeka ebenjijina. Ngilinela ijona lehle. Ngithatha ngomuntu asilahla kaphini endlini. Ngathi ngithatha kaphini. Ngithatha idala nakho nje ijona lami ngifaka umdasi. Ngalelo langa wawucithi umdasi. Athi, "Hawu." Njengoba umdasi wami ngihlala ngibuye emsebenzini ngikhanze ukwazi uzichithwe yini ngema weekends. Wende njani? Kodwa ilast. Bayibathi bazalwane emlebe iqiniso vele. Uma uhamba uye South Africa unemali eJozi bayayiba. Sathane wabo sobagraduate isile kuthi bevethi banemali. Last of the eye. Inkani wena. Ithi qokelela bunje. Ubuqokelele nangeindlela letingeko. Bayawukukhuthuza nje bavile kunembele ba-attracta ukuthi unemali. Amen. Funza
1 Timothy chapter 6:4. Phela kuthanza imali kuyimphandle yabo konke lokhu. Labanye ke ekuyithanza kwabo bedukile bakhweshe ekukholweni batigwaza ngemijunju ebuhlungu neminyenti. Qhubeka. Sogcine. Kodwa wena muntu waNkulunkulu Bengifuna lesi batigwaza ngeminjunju leminingi. Batimikisa ekufeni kwaphakathi. Kuyakule eBhayibhelini kuneLazarus besacabanga ngaye bazalwane. Lazarus useceleni kwesicebi. Bekaneba Lazarus. Kodwa Lazarus wahlala abemela imvuthuluka ngaphansi kwetafula lalesicebi. Uma ngabe utitholile uma ngabe tikhophe tinja lonke kude kwakuthi inkinga. LiBhayibheli lithi wafa. LiBhayibheli lithi kanjani Lazarus? Wafa Lazarus. Ikubani lenza? Ngilokhu. Wafa Lazarus wangcwatshwa. Uma nathi ngitholela le ndzaba sengiyibona. Luke chapter 9. No, not chapter 9, let's see. Lithi livi Lazarus bazalwane wafa. Wathathwa yini? Dingelosi. Sicebiso nasafa kwende kanjani? Ebazalwane nemvuzo wekuphila wekwehlula itemptation. Yayini itemptation kuLazarus? Abengasebenza bemilwe tilonza, abehlala eceleni kwesicebi, kodwa akazange asebele ngisho nakanye. Wakhetha kuhlala nokuhlupheka kwakhe kwase kwafika kufa. Kodwa lithi dingelosi iteta tamthatha. Ndathola leverse la. Dingelosi tenda kanjani bazalwane? Tefika tamthatha. Amen. Lazarus. Yini imfihlo yakho yeLazarus? Mine ngalile kuyilda ku-temptation kuthi Sathane uma atongilinga. Uma atongilinga ngente njani? Nivume. Abelinga on a daily basis imagine. Ngizama kuwena mzalwana uma sithi nena wesifika ezulwini siyawutilamulela ngani? Siyawusho yini sinkosi ngendiwa kuphunya noma ngendiwa hlupheka. Lokwangenda ngaze ngandanjani nganetisa ini inkhanuko yemehlo. Sisithe phela Sathane wamthatha lo mwambeke wathatha Jesu wambeka ku esiqongweni enzaweni lephakeme usuyamtshengisa khathi bemhlaba. Kodwa wathi Jesu ngimhlanje neke angikudziki lobunjini bakho angiwadziki amandla akho eSathane. Amen. Jesu bahlala wamehlula Sathane. Uthi telo verse 13 lesicale ngaye lesigcizelele kuye Sathane wamlinga ngako konke. Jesu bazalwane uthi wamshiya kwesa abehlalwa ngahlala ngalemakanye magama alimo njo ashumayela Sathane abesebenzisa abantu bekumele basupporte Jesu indzaba sengakanyithi. Sathane bekasebenzisa abantu bekumele basupporte Jesu ekushumayeleni ivangeli.
kodwa bekaguqula tinhlitiyo tabo tatiguquka tifune kufaka Jesu kuphi ekulingeni. Ngalamanye amagama uma ungumKristu kulingwa akupheli ngoba la kuJesu akuzange kuphele. Bukela phela ngaleli langa baletha Jesu baletha umfati. Walethwa ngubani lo mfati? Walethwa abaKristu labakhulu. Umfati ubanjwe elucothweni. Imishini yaJesu bazalwa nemhlabeni bekahambela toni, bekatele toni Jesu. Uthi ngite emhlabeni ngitele ebantwini ngitele toni. Goja nasi soni. Siyamkhumbula lo mfati wabanjwe elucothweni. Akusibeka soni, siyavumelana. Wefika Jesu baya ulephe bantu batolinga Jesu. Kaningi la iBhayibhelini bavazalwa lesifundza Jesu beda batomlinga, Jesu beda batomlinga. Usebenzisa Sathane bantu lekumele ethi ngabe basupporta imishini yaJesu ke Jesu labantu labo sebaguqelele Jesu wakhona kubangcono. Baletha ke lo mfati bazalwa nelosone bathi uthi umthetho waMose lo banje exothweni akende njani akajijelwa khandle ngematshe aze ngoba Jesu athi ukuthi emhlabeni wontelekile. Awufunde Luke 5 verse 32. Lenzaba yakulingwa bazalwane yinzaba letosisusa ekukholweni. Jesu kulingwa kwakhe kwakutomsusa kummission yakhe, kutomdisorganizer usuke ezulwini uteletoni. Kodwa namuhla sithi thatha liche ukhandle bani na, ukhandle nawe leke njani lekasoni. Fonzi angekeli kupita labalungile kodwa angekeli kupita toni isiphendule. Angeteli labalungile ngitelele batoni kuthi baphendule. Mbukeke Jesu umuntu lekakwatibo kunqoba kulingwa wavele wabheka phasi lapha lithi iBhayibheli wabhala phasi emhlabathini wasesewukhuluma wathi lekanganasoni akathathele itshele kuqala bengele kaqalako amjijele kwaba loyo nyondlo wagcina umfati sekasele yedwa. Dilingo Jesu atizange timehlule noma ngabe besethi tomsunduta kummission yakhe. Kube Jesu wathatha lelitshe noma bavumelana abantu ukuthi abamgcobe ngabe immission yakhe emhlabeni yaphela nyanga lelo langa, ngabe kuthi wetela toni, ngabe lelo gama lelazange liphume liphelele. Amen. 1 Timothy chapter 1. Verse 5. Asimfuthi. Verse 15 says, sorry. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Kristu Jesu wenda emhlabeni ekhuluma Paula lapho ubhalela Timotheo. Kristu Jesu wenda emhlabeni otowendani? Kutawusinza. Uyambona yini Jesu sothola ludumo ulithola kuPaula uthi wetela kutosinzisa to. Ulithola njani leludumo na ngoba Jesu sithi makasemhlabeni wavele wenda lo.
lokho kwala noma sekapresentwe ngemuntu kwekuthi lo muntu lona akafe yeJesu ngoba usone wathi Jesu nangiyini wahlala kumishini yakhe. Bazalwane Sathane makatokulinga utofuna ukusunduza ekukholweni ulahlekelwe linguna phakathe lakho umphefumulo wakho uye ekufeni. Wenda njalo nakuJesu ngetindlela letiningi amlinga kodwa Jesu wema. Kepha Jesu wenda njani? Ngisho imishini yakhe ayizange isundu bekafuna umphefumulo wakhe afuna ukuzizela umphefumulo. Sathane afuna ukuthathela umphefumulo waJesu. Jesu wala wathi yeyi wena leli mina ngiyawukhothama uNkulunkulu. Wathi mina ungena kuma-debate ngibese lomfunzela livi kwekuthi isiligolide nesiliva ngekwaNkulunkulu awunalutho yeSathane. Wathi nothing doing. Wathi asifunze Psalms 50 verse 10 to 12. Lo mnyafunze Haggai 2. Konke kungakwaNkulunkulu akazange Jesu asingamsekhothela lawo mavesi lawo. Wathi nje ngigijime ngithi ngimsheshe nje ngidile naye ngimsuse. Amen. I don't want to have a conversation nemuntu lekatongilinga. Amen. Amen. Haggai ke 2:8. Sengawuhlala phansi. Funza. Akazange athi ndaba selomnene konje. Wathi nje mina uthi lona ngumkhotho anginosenda lesento sakhe. Ngasela uthi kunjinga bakhe ini emandla no angifuni ukungena debate. Angifuni kwena njani kulamalanga besifunza incwadi ya Titus. Asomfunze Titus chapter 3 verse 9. 3:9. Before my head. Uba question atonga letinto letikubeka. Nekuphikwatha ngawuphikisana. Uyabona mawufuna kushesha unqobe Sathane. Ungabi solo debate naye. Kwesha. Yenda njani? Sheshe ukwesha. Ngiko bathi avoid i-bad company. Avoid it. Baleka lapho kuhlangene abantu labangakahlangani ngebuhle baNkulunkulu. Baleka lapho kuhlangene khona to. Suka ungabi mdzibi munye nabo. Uthi ke Paul abhalela Tite uthi kubalekele konke lokho uma ufuna kuba likholwa lelingilona lokho. Amen. Uma ufuna kwenta njani kuba likho. Wathi Jesu neke bese lomdebater mina ngidawuconza ngco ngithi neke ngukhothamele bese ngiyamkhothela ivesi wayineke ngimkhothamele. Bese ngenda njani? Bese ngiyamkhothela ivesi lenginakhona konjani. Sengihlala phansi. Jesu soyavalelisa. John 16 verse 33 somfunzeleyo. Emavi akhe ekugcina Jesu kuthiwa wahamba emhlabeni angenasici. Wayithiwe Jesu bekangenasici ngoba tilingo tatikhona
tatimcinzetele abelingwa ngisathane ngendlela letihlukile ngalesinye isikhathi avuse bapristi labakhulu avuse tibonza kodwa Jesu wanqoba ingako sithi Jesu wahamba emhlabeni angenasono angasiso soni wahamba ahlobile. John 16 verse 33 ngisemhlabeni. Sengitshele lokhu kuze ngiyoba ngithulakile. Sengitshele lokhu kukhuluma umuntu onqobile. Qhubeka. Eveni niyawuhlupheka mina ngithine maKristu tilingo tiyawubatinini. Yes. Kodwa manini sibinzi emava Jesu soyavalelisa emhlabeni. Live ngilingcobile. Why Jesu uthi live ngilingcobile? Uyasitshela lo mbhali lesimfunzile namhlanje Luka 4 lo verse 16 Sathane wamlinga ngako konke kodwa wamehlulekisa. Live walinqoba wawuflathela nomhlaba lo Jesu angakangeni ngisho nakanye ku temptation angayinde ulingeni Sathane anqobile amehlulekisile Sathane. Sibukile ma strategies uthi Sathane sheshudile naye ukhweshe fast kuye ungadilibatisi ukuthi ningamehlula ngekukhuluma ngamhlula ngemavesi noma ngabe iBhayibheli ufunza kangakanani sheshe uyinqamula iconversation yakho na Sathane ukhweshe emkhambathini walababi umane uhlale ube wedwa njenga Jesu wakhetha uyathi lo mhlabelele uthite kaningi alinywa nasehlane walala esihlabathi lo Jesu lona angenalutho Sathane bekamlethele bunjinga bemhlaba. Luke 9 verse 58 abemlethele bunjinga bemhlaba athi temandla ndakunika njengaloku Sathane namuhla labaningi bantu bawunga kuphi baye tinyangeni baye buthwaseni baye ungathona kuvulwa litshe mfundisi kodwa bema rituals angibasonjela bangangeni ngibunguze kuvula litshe angibasole impela baye bayofuna emandla bayofuna bunjinga evenile kumnyama kuSathane batawathola ngoba vele uthi Sathane kwanikwa yena kodwa maye kodwa maye igcine lo Jesu wanqoba wathi angifundisa amandla akho angifundisa bunjinga bakho ngenele nje. Now verse 58 uthini asomfunze fast wena Yesu wathi kuyo timbungusha tinemgodi netinyoni tinetidleke kodwa indvodzana ye noma bekete lapho bekangabeka khona inhloko manje nje ngifihla inhloko bekete iphahla lesifihla inhloko igcina kuthini ku 61 wase kuthi kuleke indvodza ilandzele kodwa yathi Nkosi asewumeke bamba lapho indvodzana yemuntu ide indzawo yekwentanja yengumani nje ifihle inhloko no buka lo mbekani kweSathane angathi usimangema indvodza lapha athi yemine ngidawunika abo bangakhe lebangasingasala nabo ngoba thina abantu emhlabeni bunjinga sebufuna ngemandla amakhulu kodwa lo Jesu wathi noma ngabe itafula lidekile wasinenge ngihle izitafula lakho Sathane wathi waphakamisiwe kwathiwa wasinenge ngisenguthathe mina ngiyawukhotha amankulunkulu amen
ngiyakhuthama uNkulunkulu akazange angene ku-temptation. Uthi-ke vele niyawhlupheka, niyawulingwa ngetilingo letinhlobonhlobo ngoba naye lona lesimlanzelako lesamkhetha walingwa. Senza njani thina ngesikhathi sekulingwa? Yena usilayele indlela futhi ngesikhathi sekulingwa asimehlulekise Sathane. Ngesikhathi sekulingwa senze njani? Livesi lekugcina ngalo likuyisambuko, Revelation 3 verse 21. Kodwa yathini live nginqobile, walinqoba lo Kristu lelive nathi wasinika emandla ekunqoba lekulingwa. Side sizathu sekwehluleka uma selile abazalwane ngamanye amagama ngoba lona lesamkhetha wasinqobela. Tilingo tiningi emhlabeni angathi silingo lobhekene naso noma lotawubhekana naso kodwa sisithethe inhlobo letintathu. Utawufika silingo sekuthi kumele wende njani usuthi sinyama yakho. Utawufika silingo sesiqokeleke kunjina uma ukuqokelele ngendlela lengasiyo lengamjabulisi solo silingo leso. Utawufika silingo sekuthi wena tibone ungcono kunabo bonke bantu utikhukhumele solo silingo leso ungafuni ukuthi thoba. Amen. Revelation 3:21 sengihlala phansi. Loyo lonqobako ngiyamhlalisa kanye nami esihlalweni sami senkosi. Njengoba nami nganqoba ngihlala nababe esihlalweni sakhe. kuleli livangeli lekulingwa, livangeli sithite Jesu walingwa ngako konke. Wathi Sathane ngaleso sikhathi makamshiya, wamshiya nje kwesikhashane. Ngalamanye amagama waphinze wabuya wabelesele ekumlingeni. Nami nawe mzalwane Sathane utawubelesele kusilingeni. Kodwa lokubhekeke kithi, lokubhekwe ngoJesu lesamkhetha kuthi sinqobe. Singayidi ku-temptation, sinqobe, simehlulekise Sathane. Uthi-ke Jesu emagama akhe, uthi loyo lonqobako ngitamhlalisa nami esihlalweni sebukhosi saphakade. Kunemvuzo ekunqobeni. Jesu sithi Lazarus wathola umvuzo ekunqobeni. Bekangangena lapha lendlonjinga isahambile isewele emabhizinisi ayo angene ebe kodwa wakhetha kubulawa indlala wangede weba wanqoba tingelo sitefike tamthatha. Jesu masekahamba uthi uNkulunkulu umhlalise ngasekunene sakhe. Yini naye Jesu kungoba emhlabeni inqobile ngitolayela abantu kuthi Sathane uyanqobeka. Uyanqoba lo Jesu lo wasinqobela wasinike amandla ukunqoba. Uthi-ke loyo lonqobako kunemvuzo lomkhulu. Umvuzo wakhe uyawuhlala nami. Uyinqobe ipride, ukunqobe inkanuko yenyama, uyinqobe inkanuko yeliso. Into lefuna into temhlaba ize ifune ngendlela lekhasula uNkulunkulu. Kubhekeke ukuthi sinqobe, singanqobi kude kuhlala nabani ekhaya ezulwini siyawuba kudla kwemililo. Amen.
Siyabonga Nkosi emakhosi nathi isikhathi sane ukuthi thine sitsheliwe ukuthi asihlobe lenyama singanzani sineki lokusuka kiyo sihlule okubi uNkulunkulu wethu lengcwele senele okuhle uNkulunkulu onemandla wonke sinqobe sono Nkosi Jesu njengekusokwenidi lakho ukuthi bakunqoba usathane ngezi lobufakazi nangengatiyeni umuntu siyabonga Nkosi emakhosi siyabonga ngcobeni wethu kusingcobela ukuthi loyo lonqobako uyawuhlalisa nawe wena Jesu njengoba nawe wanqoba Nkosi emakhosi siyamnqoba siyambona Sathane ufuna ukulinga Jesu uyamlinga kodwa Jesu akalingeki uthi kulotshiwe uthi wena Sathane ngeke uyinqobe inkosi yakho kodwa siyabonga lakho lelinemandla elisonzisa endleleni siyabona Nkosi unqoba lesitha lesimsathane sasinqoba ngekusiseleni insandlo yakho sigweme lokubi senze lokuhle siyabonga Nkosi emakhosi sihole bakhosi bengcwele usiholele enzaweni ephakeme enzaweni ephilayo enzaweni yekunqoba bakhosi lonemandla wonke kusisaba bethu umfana wakho siyabonga nathi Nkosi Jesu ukuthi sike enkonzweni sitova nathi izaba letinkulu letiphuma kuwe ukuthi nasibantwana bakaNkulunkulu kumele sihambe njani endleleni soze Nkosi sifike emgomeni wakho size sifike enzaweni osibitele kiyo ukuthi sinqobile thine sinilabanqobile siyanqoba bakwethu lengcwele siyabonga sinqobele bakwethu siyotalomubi sinqobele Nkosi kunye nemindeni yethu uNkulunkulu onemandla sinqobe usivule emehlo ngathi sikhathi tegqina lapho khona sizothi vela kikukhathikhathi kodwa thine sibibone sithi leli lide uNkulunkulu onemandla wonke siyabonga Jehova sisiyotethu babe kuyanaka wena uNkulunkulu wethu lengcwele ukuthi sibabele mgomeni wekunqoba wekuthanda wena Jehova siyabonga Nkosi Jesu sibonga livi lakho lelikuphila elingemandla endleleni yethu siyabonga Nkosi Jesu kubeka babe ngisho sesemakhaya lale babona lengcwele sibukele livi lakho sibukele imiso lakho senele inthando yakho uthi umhlamele inthando lemnanzi inthando yakho Nkosi Jesu sisonzele kiyo uNkulunkulu wethu lengcwele nami ngithi ngoba inthando yami Jesu uNkulunkulu wethu lonemandla ngeke inthando yakho uNkulunkulu lophakeme uNkulunkulu losiqondzisako endleleni siyabonga Nkosi emakhosi sihole bakwethu lengcwele wenele kuhlele kukhulu bekubashada kwegama lakho bayethe zulu bayethe Nkosi engathilo amen singena enkonzweni yemilothokozelo sikupage 165 bazalwane labathandekayo uKristu ephasikeni lebuKristu sigubha unyaka ngeminyaka ukuhlengwa kwethu ngekufa nekuvuka kweNkosi yethu Jesu Kristu kusukela endulo ibandla ligcina sikhathi salente njengesikhathi sekulungiselela ilanga lekuvuka siqala lent ngekukhumbula isidingo sekuphenduka lomlothalo wendiwe ngemasuku eminyaka lophelile ubusisiwe usibonelo lesisho kutilungiselela luvuko ngekuphenduka
ngicela abazalwane nisondele ngicela umshumayeli bonke labangakentiwa abede. Thina labanye kumbe nisasondela singabe sicula liculo lapha ku-1 njalo lapha ku-75 umshumayeli asenda nabana sebasondele. Kela nisondele bazalwane setawungena enkonzweni yesidlo. Ngicela kusho na bazalwane khumbulani ukuthi siluthuli siyawubuyela eluthulini. Amen. Amen. Isiyo The last 3 verses.
Bazalwane, khumbulani ukuthi sikhuli siyawubuyela emthubeni. Singena inkonzo. Okay. Sela kuqhubeka. Page 164. Buyelani enkosini ngezinhliziyo elutonge. Shiyani esekwenzile emlotseni iphendukele kuNkulunkulu ngekulila nekuzila. Ngobe uyephutha kuthukuthela kanti futhi ulinzele ukuthethelela. Nkulunkulu babe wethu siyakudumisa ngobe ulinzele njalo ukuthethelela lotiso lakho. Ngamoya wakho silethe ekuphendukeni ngeqiniso nenjabulo yekwati ukuthethelela kwakho. Yemukela ngaJesu Kristu lesethu talenti teluthando nekudinikela. Silungiselele ukugubha umkhosi weliphasika nekuhlanganyela naye empilweni yekuvuka kwakhe. Nkosi ngesihawu sakho. Yemukela icelo lethu. Ukhona nomnye othandaza. Babe sithandazela ibandla lakho emhlabeni wonke. Archbishop wethu Dasidapini. Nakule sifuza bishop. No, I'm sorry, Archbishop Makoba. Archbishop Makoba, Bishop wethu. Bafundisi nebantu. Sikhulule ekwethembelele etimweni temhlaba nokuthanda iphunga nabo bonke ukusindizela ukuthi sibe munye nabo. Nkosi ngesihawu sakho. Yemukela icelo lethu. Babe sishakazela ibheka sithi nalonke ifathimana. Susa ebheka lithi konke lokuphambene nensando yakho. Senze ukuthi sonke simakhe Kristu njengalo indlela neqiniso nekuphila. Kude sihlalisane nekuthula. Nkosi ngesihawu sakho. Yemukela icelo lethu. Babe, sithandazela bonke abahluphekayo, kakhulukazi labahlupheka ngenxa yobugqozi nebudlova nabanye. Yena ukuthi balwakhe uthando lwakho kanye nalabo lababamba inhlupheko. Nkosi, ngesihawu sakho. Yemukela icelo lethu. Babe nosezulwini sinikela
ethandweni lakho bonke laba takufa ngalo lente balethe bona nabo bonke labendlulile. Silethe kakhulu Nkosi Bishop Mabuza, silethe Mfundisi Thuba, Mfundisi Dudu, nabo bonke Nkosi ngenhlupheko nekufa kwendodana yakho babe nesabelo seluthumo lokuvuka kwakho. Sinikela le mithandazo ngeligama la Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Libandla Kristu lingasukuma. Njengoba sesishiye tonke tintfo letifaka phakathi inkanuko yenyama, inkanuko yemehlo, nenkanuko yokuphakamisa sakushiya emlotheni. Lokho kusenza sibe nebudlelwane naNkulunkulu. Kodwa lo sabambelele lezo tinto nalokuyela athile lezo tinto utenta sitha nenkosi yamakhosi. Thine nesitha uKristu nento lezo babo siba nokuthula. Thula kaNkulunkulu abenathi ngesikhathi sonke. Amen. Sasebuyela bazalwane. Ngiyakhala kuyo. Roman chorus. Mthombo wekuphila konke lizulu nemhlaba kungokwakho. Usinike kusa ngetuluka konke. Yemukela thithelo temsebenzi yethu lesidinikela ngeluthando egameni la Jesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Amen.
Kuyabonga Nkosi Mdali wetiko tonke nemsawa Nkosi nanesikwa esinikela ngaso sivela emhlabathini siphekela nabantu sitakuba sikwazi ukudalisa. Akabonga uNkulunkulu nini na nini. Kuyabonga Nkosi Nkulunkulu Mdali wetiko tonke nemsawa Nkosi naleliwayini lesinikela ngalo isithelo sembilini nesebeni wethu litakuba indlela yesizwe sokithi. Akabonga uNkulunkulu ihimbofa ibenani ayenawe futhi yeluzani tindidi yokwenu siya ngobe
umtima wami ungebenile yendani lokhu kubeni futhi emva kwekudla wathatha inzebe asakubongile wabanika yona wathi thathani kuyo nonke ngobe lokhu yizakhi yami yesilwane esisha yomisebenini nalabanendi kube kuthethelela lona yendani lokhu khathi lonke ekuyinatha kwenu kube ngimkhumbulo. ngako besemethela khona kwethu sithi Kristu wafa Kristu uvukile Kristu uyabuya futhi babe longwele sine bantu bakho sikupha lokhosi ngaleli dipoti yakho sibekeni kwakho umthetho lodwa lophelele wa Kristu inkosi yethu sibonga kuvuka kwakhe nabafile nekwayiphala kwakhe nkosi bezulu noma siyafanele sinele sihlanganyela ukuphila nengadi enkozana yakho sihlanganyela abantu bonke abalezi sikhathi nebetithukulwane lonke sidla ukuthi sithi silindele kuya kwaKristu umfundisi wethu ngelithuma lokuqololoswayo sikhule esukwini lonke afanane naye udunyiswa kwaJabe nebandla lonke lesezulwini nalesemhlabeni balesomandla kanye naye nakuye nangaye nemandla amolengcwele nezikhathi zonke njengoba Kristu wasifundisa sinesibindise ukuthi babewethu losezulwini alingcoliswe igama lakho umbuso wakho awude imizamo yakho ayenziwe emhlabeni njengasezulwini siphela umhlaba wethu wemalanga onke sitheselele ikhrono lethu njengoba nathi sibathethelela labasonabo ungasingenise empilweni usisinzise lobubi ngobe umbuso wakho nemandla nebukhosi kude kwemini. sikwale lesikhathi labo asisiyoyinetha yelomtimba wa Kristu Singeke sisalendise umtimba onye ngobe sonke sidlalela sikwasile mvana ya Nkulunkulu lesusatone temhlaba sihawukele mvana ya Nkulunkulu lesusatone temhlaba sihawukele mvana ya Nkulunkulu lesusatone temhlaba siphe ukuthula kwakho ngosile nesihawu asisonzelile itafula lakho sethemba kulunga kwethu kepha sethemba sakho lesikhulu asikafanele ngekwethu nekuthemba ngaphansi kwetafula lakho kodwa wena ngosile uma kwayo ukawela njalo ngakho-ke sidle ngosile nesihawu ube sidle ngokufanele inyama yenkosana yakho Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuye nakithi kude kube
Sondelani ntomukela umtimba wabantu Jesu Kristu wanikela indzaba yenu. Nengati yakhe lephiselwanine nindlela etitweni tenu ngekumkholwa nangukubonga. Umtimba wase Jesu Kristu wanikela indzaba yakhe. Because that morning is an blood of Jesus Christ that was shed. My brother received the body of our Lord Jesus Christ that was slain for you. My father received the body of our Lord Jesus Christ that was slain for you. He was a family of the body of our Lord Jesus Christ that was slain for you. Here is the blood of our Lord Jesus Christ that was slain for you. Then the blood of our Lord Jesus Christ that was slain for you. Baba, the blood of our Lord Jesus Christ, the body of our Lord Jesus Christ that was slain for you. Baba, the body of our Lord Jesus Christ that was slain for you. My sister, the body of our Lord Jesus Christ that was slain for you. Baba, the body of our Lord Jesus Christ that was slain for you. My sister, see the body of our Lord Jesus Christ that was slain for you. My sister, see the body of our Lord Jesus Christ that was given for you. My sister, see the body of our Lord Jesus Christ that was given for you. My sister, the body of our Lord Jesus Christ that was given for you. May keep your body, mind, and spirit in the love and in the good service of our Lord Jesus Christ.
anemusa See how sakhe asibheke nani. simakatse uNkulunkulu wemandla onke siyakubonga ngoba ngalezimfihlakalo letingcwele usondlile ngemtimba nengadi yendodzana yakho usisisi wethu Jesu Kristu nangemsibhina ngemsawu wakho emtimbeni wendodzana yakho loyihlangano yabo bonke labakholwayo siside kube sibekele njengemakholwa laphilako kulobu budlelwane nobungcwele nokube sikhule eluthandweni nasekulaleleni inthando yakho ngaye Jesu Kristu inkosi yethu lokhona kusakanye nawe namewengcwele Amen. Babe nikati wemandla Sibingelela kuwe manje. sonke kanye bazalwane ngicela sihlale Babe nikati wemandla sibingelela kuwe manje Jesu Kristu inkosi yethu ube sibe nomhlatshelo ophilayo situmele eveni ngamandla amoya wakho nongcwele sihambe sisebenzele udumo nenkosi yakho. Siyabonga kakhulu ke bangcwele kulesikhathi lesi sitawubuyisela kuyesu ekhaya nemamboza akhe ngeyilelo kufanelekile. Amen. Tangan di sisi memang jual di kode indah